Haga jingla kai Indian Premier League haprengka Lucknow Super Giant Persia eka Delhi Capital. Haba pai shakra ke jingla kai ka Delhi Capital kala khur ka nam job hadin bagalala aban lim ya ka Lucknow Super Giant dan re wicket. Barhaga ke jingla kai Kuldev Yadav player jo ka Delhi Capital uli okhor hadu live wicket. Haga jingla kai I League haprengka Gokulam Kerala Persia eka Trau FC. Haga ni kecing rekai ka Gokulam Kerala kala khur ka nam job hadin bagalala abat lim sok ya ka Trau FC hadun riu la ka wei pada haga ni kecing rekai no fall orang rekai jong ka Gokulam Kerala ule yo tap ar gol baling bang ni kecing job ka Gokulam Kerala kala kiu sha ka kerdan ka balai hakami ya khej point haga jing rekai Bundesliga preka Augsburg Persia ya ka Union Berlin Haba pai shak rega jing rekai ka Augsburg kala khur ka nam job hadin bagalala abat lim ya ka Union Berlin da Arlanot baling bang rega jing job ka Augsburg kala kiu sha ka kerdan ka bahnyeu hakami ya khej point haga jing rekai La Liga preka Real Betis Persia ya ka Celta Vigo haga ni jing rekai ka Real Betis kala la abat lim salit ya ka Celta Vigo da Arla ka wei badia ka gol penjob jong ka Real Betis da yo ben thap ashwa ban kut ka jing rekai kata haka minit ka bakantai peu plus iway lengbau Larsen haga jing rekai EFL Championship haprengka Plymouth Persia ya ka Leicester City haba pai shang ne jing rekai ka Plymouth ka badon haka kerdan ka ba arpway kala la bat belem ya ka Leicester City ka bat ya ka kerdan ka baningkong dai wei lanot haka ne jing rekai haga jing kai Indian Super League haprengka Hyderabad Persia ya Kynhun Aiban Dohling ka Kerala Blaster haga ni jing kai ka Kerala Blaster kala la bat lim sup ya ka Hyderabad dan laila kuwei baling bang ni jing job ka Kerala Blaster kala yo ban Rung sha ka quarter final jong ka Indian Super League mental ka Samoy